Iye kondoni ni amanya kamaruka la kondoni na vale silaha apigane na kondo. Amizichenda funa kondo ya kuiheha. Amizichenda funa kondo ya kutelelwa ama kutengwa. Na kondo ibai. Na henza lao ndo fudima kuishinda. Vinadimikikaze. Reroi ndo funa mala haki ipatikane, haki ya munazi. Muhi ambao funa ula yaenye. Muhi ambao funa urimira yenye. Kwa sababu funa umanyama naye. Muhi ambao uzafurera. Muhi ambao uzafushomesha. Muhi ambao uzafurisa. Munazi ni tumaini ramizichenda. Lakini reroi funa piga sauti ama funa piga lonzo. Funa mala haki ya munazi. Swali ni je, ni hani andela haki ya munazi? Yari ana umanyama naye kushinda sino yenye ni hani ariye funa mpigira lonzo akale andela haki ya muhi ambao funa tunza yenye muhi ambao uzafusedia kaiza maisha kakwe ambao ni kuluhiro kamare ra maisha kakwe ni hani ambao funa mwambira kukala adime kutengeza haki ya munazi. Je, uzambu kuzuza no swali? Amizichenda fuzatelelwa na amizichenda indabidi ikondo fuhehe kwake. Siri ya munazi. Je, unamala kuwamba kukala viongozi yosini fuzi watsagula hangutsawe baba hatani bamu hata sisi na sufira funapiga kura panoni viongozi ya kwehu kama dimire kutengeza haki ya munazi. Munazi ni wehu jeri, lakini munazi si wehu. Na malo unisirikizi. Je, unamanya kukala kuna baadhi ya viongozi ambao virero fukamba sisuhere anakimizichenda kukala munazi fundo ikira sheria yenye na munazi funa hizo fufaidishenye fukatengeza hata kala ni mabanda mabomu kaiza sehemu ziza matauni kala ni Malindi tauni, kala ni Kilifi tauni, kala ni Ganze tauni, kala ni Kaloleni tauni. Ili bai aja kuja makakala kama dima kwenda kukumashinani ili kudima kuwanyorora anakimizichenda kwehu Mario mana iminazi. Ili kila mwana wakimizichenda akakala naika muzigo weha au tauni. Ili bai aja kuja makakala managulira hao kwa bei ambayo funa hinza siswenye. Je, kamuza mkufikiria ajo here viongozi? Je, unamanya kukala sinu hari amizichenda fukia muwa kukala munazi ni wehu na nafufadisha siswe. Kuna baadhi ya viongozi ambao ni aja kuja ambao manda filisika na makampuni gapao mabomu marigo mana gaendereza anze ama ndani ya nchi. Je, unavimanya? Iyo ndo sababu ya kwana ni munazi kaudi makupata haki. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao si wao kama rewa munazi lakini manafaidika kumbola hao kaiza makampuni mabomba mungapao garigo manaza makigula rahisi na manenda kuko makaguse na bei Mario mana henzao. Amizichenda funa kondo na kondoi ni fuhehe pakili. Swali lingine ni je, kwa mashambani kuriko na misitu ama kuriko na mataka kuriko kuna mbola makala au Mario manapiga makala ni anika zungu ni anika tana ni anika risa lakini au kialola hata chakula chenye kamana hata nyumba zenye kamana lakini bai magari ganangira konda ndani kana hala makala nganaenda au Mario managulaga kama makala majenga magorofa majenga kila kitu lakini mmizichenda television banoni kama dima kuamba ni jeri lakini kufikira sahi hari amizichenda nafunga nini gaga makala nafunga tengezere banda kila town gakale ganaipa hao ili awaje kuja makala mazire fuaguzire na bei frio funa henza sisi masingire kuri mashinani ili fukala fuza guzira kwa bembizo zizi pesa ariyaho Mario ndijo ni anikatana na nikarisa Mario manatsoka kama rikuri yao kupiga makala Mario mapurupuru kama rikuri yao madime kupata pesa mbizo. Amizichenda funa kondo na kondoi funde piga kwa sababu ya noni ya kwa miracle yake. Ni hani kati ya mmizichenda Ariana dima kwenda kutuko kwa siku kwa kangira ni ndani kala ni voi kala ni hiko akangira kuko akahala kitu bila kukala kuna mipangilio iliyo inaipa. Lakini makiza kukwehu chocho sigiro maticho mahala manhala shero manhala mihi manhala kila kitu manhala. Je, kafutelelерwe? Je, ukabila kauchereko?
lakini funahenzekana noni akili ndifudi mekuhea maana kafudi makwamba kukala kuanzira vipi kafenzi mtu angire kuko vindangwa nukabila lakini fukishirikiana fukiambaga gamakala na fugaikeni ha stage kila mtu aze kugulira haha funda kala fuza mirakili. Share video hii, jaribu kusaidia kila mizichenda amanye kama kukala kuna kondo ambayo lazima fuye.